Kuble yepi waro ki pralog ki was nyau suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to ki kubor wat me yong katma ba ha Ukraine nin kasngi wanyau te ton sdangi ki kubor ki chipai ka Russia ki wa em ha Ukraine da chemchi tom ki nei bha mem phnyang kam jo le mem bam de ki kam te da man ki kam ki wa be da bok penyon ki ya ka kari yong ki da yam we de asiat ki pen para ki Kari Russia nin kasngi da ongko wala da jia uwan katma ba wali namo ka World War III da penem kam yiki nuclear weapon. Te waile ongka Russia kamte tip boy wada pen kre ka wos dang yaka World War III mai ish nyau ma hande. Ki chipai kari Ukraine da yo ki woten yap ya ka wi ka kanhun ka wada pha wa commission namo itmu woten yap ya president kari Ukraine Zelensky kamte dasdang ijing im Zelensky wo em hema nei bha dasdang wo em kam kite ki kanhun wa wan chirup wa itmu woten yap ya o kari India nin kasngi da pha mi lut ko yakinong India na Kharkiv chi sendon khnang wa yo like ki nei ma we da ongkole wala da jia myo kari phi te yut no de kjat nin kasngi upa yong ukhana pure ka India uwayap ha Ukraine da khana uchaki wa patai khubor wa ukhon yong o da yo ukhande pha nyaw percent ha class 12 tangwa nei da wom yo sit pure u ha India kamte da hap lai pure u cha Ukraine ka Russia da tenyap ko yaki khon ki kti yong I katte won da tenyap ko yaka app store ss da ong da u Ukraine vice prime minister cha u CEO ka Apple company ka Russia dasdang ko wokit penmi yaki nuclear submarine drill ha Barents Sea kasngi hadin wa u president u Putin da hukum u yaki nuclear force kare yong o wo man ki kam ki wapan khre hajrong I le thma wa ka Ukraine yo umi na Ukraine uwi na kinong Pakistan da panem kam uda kalama yong kari India cha kem lengut ki khna primary ha Russia nin kasngi hadin wada protest wedara plakat ki iwa ong no to war kam wada yobi ha kate kadur de em lengut ki khna wara ya ka plakat wa tho no to war hapo ka kari pulit hawa yaklam wa u president kari Ukraine Zelensky manda kali chaphang irukom im u haipor wa em kathma da ong u wakre de kathia u I walk and sleep hawa kali wan wala da yo uwo yachem wa ka family yong o da ong u wada yo u yaki la lesngi wada dep kari US da khanglut ko yaki airspace chawaro ki Russian aircraft wei ujo biden da ong ule wa u Putin ntip u yi wadaw jia cho chakmat uwi na kinong India da pankala u yaka basement restaurant yong o Kharkiv cha ithausa depte iba makana u yaki bro kiwa hayung hasem yong uwi upulit ka Ukraine da cha siat yap ki waro wa kanthup ya ka khon kan tha yong o ka wadang Jerusalem irta ha ki chipai ka Russia uti upulit dang lai un petrol u haipor wa cha tan yap ka family yong o wei upayu yong o wada yaklam wa ka be ki heiti ipor wa jia kamte da ong u wada snyau u wa yam ka be u wei da ong ko wa em ki khana neite wan da snyau u wa em ki wasiat ujo biden da khud u yakinong Ukraine kam kinong Iran hei porwa e u yeklam wei da viral le I video da ong ule wa usis namo ukem ki yaki billionaire ki jhat ki yungs ador wa ki private jet ka Russia de em kam wanyau phau ngut ki nong Japan wa kanthop ye san phau ngut ki member warim ka country self defense force ki wa da yarap yele thma wa ka Ukraine percha ya ka Russia u pradhan da ong uwa kari India da pha ko da idawai chakari Ukraine kat wa ki wi won ki ri pha ki da ki tiar ya le namo ki bullet kat wadang mi ki sngi nang jor kathma kat wanang jor kathma dang yaro ki bru ya u president ka Ukraine Zelensky kamte nin ka sngi da ong u wa mto u iconic to ka Ukraine ki chipai kari Russia ki wada yin ha Ukraine Kharkiv da attack ki yaki yung sumar namo ki hospital kam wada yobi ha ini idur kani ka khana khian da yam ko hadin wa hab e ko ya upayong ka nei bha wa ya le thma namo wa ya da u ya kari Ukraine kinong Ukraine da ya yin lan ki ha ki dukan dai suloi yo thet siloi yo ya le wa ka Russia kat kam ki khubor wa da yo da khang namo mcha ye kinong Russia hei wo kan de ki tenis hadu nin kasngi da em khatnyau hajar ngut kinong India ki wada yo umi na Ukraine da pentip da ka sarkar Klad ar ngut kinong yele ki football ka Ukraine ki wa ar phawi wa ar phau sans nem irta ki wa datip pertuikam u Vitali Sapilo wa Udito Martinenko Kharkiv hajrong kathma ba hapardi ka Russia wa Ukraine
Mduna ya chispa le paun rungut ki civilian wakan thup ya khatli ngut ki khana ki wadayap waida em sospa ngut ki wi wan ki wadamanso ha Ukraine da ongda ka United Nation. Viral iwi iduriyong uchipai ka Russia wayam u hepor wa ong u I love you tu ya kabe yong u hafon waida ong u ya kabe u wada pha ki ya u cha ithawo yap heiwa uwi da tan yap u ya uwi wan. Ka Russia da ong ko wadaman ko ka wapan khre wo yaklam wa ka Ukraine ha ka sen wa ar namo ka second round tang wa mtharai wo ben ka Ukraine wo join hawakut yong ka khubor u president ka Ukraine u Zelensky da panlait u ye video ha social media hei wa da ong u wa mem ki wo map ya ka Russia ki wa da tanyap ye ki bru wa ba ki bru wa jai jai